Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhleta hi khalo la hi hosi ngove mkhaya wa Master KJ, of course ri karhi hi n'wi linka na event ya Munghana lonene FM leyi a endliwa kwini ePalms. A swi mini no hlamala guys, loko kha ni cheka that line up la yi ri kona le Palms le loko ni langutisa vhele as you can see hosi ngove a hi zangi ku n'wi vona lama. Swa swi ni stress loko ni nga endla video ri kanjhani ndhawu nga ri mina ntsena loko mo va kha mi cheka ti-various comments vanhu va kha va vutisa ku hosi ngove a nga va a ri kwini. Ni va vonini there and there va kha va vutisa ku ti-poster ku ti vuye kha ti-upgrade-iwa mara ni swi vonini ku van'wana va kha va vutisa ku hosi ngove a nga va a ri kwini and stuffs like that. Na ku le ka page ra vona vanhu va kha va vula ku guys ma ta ku endleke yini na a line up leyi yi upgrade-iwa because leyo sungula a yi nga ri this way, like ku na vanhu lava a va shota like vo tshame boy, so a na ha swi tsundzuka ku vanhu va kha va complain ku hosi ngove i kwini. So this line up a hi yona leya original, yi ve yi tlhe yi cincacinciwa because na vo tshame boy a va nga ri kona. Ma yi kuma na mhaka leyiwa. So event yi ve yi sungula, of course swi tikombi swilo swi fambe kahle na vo DJ Mfundhisi a va ri kona. So loko hi fika hi fast forward hi ya ka voma 11 PM or 12 AM kwala nkarhi wa ku va bayisanyana laha no fika ni hlamala ku boom loko ni cheka live ya vona ya le Palms la ku hosi ngove was there. Ni ku ande mhaka layi a yi kha ni vilerisa ku ni nga endla video ni nga endli ni ku mara van'wana va nga tlhela va complain va ku swa fana mara line up leyi kulukumba ngopfu and stuffs like that. Ni ku ho ni swi tshika man, maybe ni ta vulavula after event. However I was shocked. Hosi ngove was there, as you can see he was performing there. So swi loko hosi ngove a ku ri surprise artist. So mina ni nga vula ku hayi well play Munghana lonene FM, well play. Hayi kwala ni mbini lava va ri la ka event ni sure na they were shocked. A ka ha tele, as you can see kwala they were shocked. Na mina I was shocked. I saw hosi ngove was there. So va tirhini swinene. Yo mina I'm impressed. Loko ze ku va ku na hosi ngove ka event liya ni voni swi ve kahle because van'wani va nga n'wi ranka as the biggest or second biggest ka Gaza. Swi hi ku munhu i ti randzela mani vhele ma yi kumela na mhaka leyiwa. So event a yi ri kahle, vo DJ Mfundhisi a va ri kona no no maponyana a va ri kona, as you can see kwalano. Swilo swi ri kahle, va tirhini swinene. Mara macina I think by far ni performance ya va DJ Mfundhisi ni I think yona yi rhenga ku le henhla ngopfu, like is one of the best guys. Misali wa entertainer swinene. We cannot ignore that. She blind. Na va Limpopo boy a va ri kona kwaleni laha no vekela ti-section leti ni na twa ku na ku swi nga swi tsakisa ngopfu na vanhu. A ri kona wa swi tiva leswi a xi blind. Xi blind a swi tiva hamba va tirhisana swin'we na makhadzi. Xi blind like ku entertainer xi strong. Vanhu a va tsakini swinene no xi kha xi performa laha. Yes, xi blind guys. A swi ri kahle swinene. Na va mandla ma ri kona ledyiya ma swi tiva ku hayi ledyiya hayi performance na dyona hayi i DJ Mfundhisi wa sweswi kahle is the young vision of DJ Mfundhisi. A di strong na dyona ni di vone na vanhu va kha va tsaka swinene performance ya yena. Misa loyi keep it up before keep it up. Hayi va tsaka vanhu swinene, macina swinene na mucini wa kona hinkwavo na same energy like hi tin'wana top performance ka that event kahle vo DJ Mfundhisi na mandla laha swi hi munhu wo i favor mani hinkwavo va cina swinene swi saseka. Na mani flow a yi ri kona. Na yona yi famba na vo cina swinene like mani la mahlweni va kha va cina laha. She's one of the best. A swi ri kahle emdani hi ku swi nyeletani lama na vona their performance is crazy. It's crazy. Va cina vavasati lava crowd a yi tsakini va cina swilo kahle lava hi vona mi kuma ku hi vona xigaza mandisi xo vo hina, so like hi vona hi ngo to va hetisela xigaza straight. Like va tisa vibe leya le xigazeni so ni sure ku ma swi twisisa n'wina mi tshama ku joni so those stuffs swi kahle guys.
leswaku ya tsakisa, so it's good. Keep it up. Ni nga ndle xihoxo xi kulukumba ngopfu no siya munhu wa mina yi nga chayi kahle. No Shungurangani was there. Performance a yi ri kahle swinene. As you can see, hayi vhele hi ku saseka hi le makumu. A ri na ku holova na munhu. A swi ri kahle. A swi ri kahle. The dancers were also good. Kambe hi section I think she danced, ne? Let's wait a bit. I think she danced somewhere around here. Okay. Oh, she danced. Masho I cinera. Ra vanhu va timbali muni. Okay. It was good, guys. It was good. As you can see. Hi nga rivali ku va ha ku trenda na MC. Okay. Yeah, in overall, guys, the event was great. Mina I'm happy about the event. Line-up a yi ri kahle, a ni vonangi much issues. A ku ta va ku ve na ti-issues tikulukumba ngopfu loko ku ri Hosi Ngova a va nga defakanga, a ku ta ku ri xidyoho xikulukumba ngopfu. However, Hosi Ngova was there. I think the line-up was balanced. Of course, some were not invited. Such as vo lava ngo vanhu ri ku trendeni sweswi, such as vo Papa Rulani, and I think Shamakhomba ni n'wi vonangi na yena unless if a ri surprise artist. Mara in overall the line-up was great. Event yi ve kahle, swi kahle guys, no complaints. Hi leswo. Kasi n'wana loyi a ngo vava i vone ma, n'wana loyi a ngo hawa i vone ma, xikhoma gireme xi ku vava i n'wana ma, i n'wana ma. Xi vone ma, hlangi lexi xi ngo vava xi vone ma, n'wana loyi a ngo hawa i vone ma, xikhoma gireme xi ku wawa i n'wana ma, xi vone ma, i n'wana ma. Xa. Yi le ku teni.